Jaod bura mama dhira Eric Wamumbi mabende en achiel kuom jotelo mamasa masiro jatend piny William Ruto ne ochuno mondo ng'ad twak mare e kinde lamo mane ringre mosenindo en miluongo ni Anne Wanjiru e kar chung' od bura mama dhira. Ji mane oyuore liel ne ochako goyo ne koko ka gikoni osebedo konyiso mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua achaya. Ng'ur ne ochakore e kinde mane jaod bura no oseyo Gachagua kuom juang'o mosenindo kata obedo ni ne ochiwore mar kampen ne Kenya Kwanza motelo ne yiero mar 2022. Johera mag Gachagua kotelnegi kod Senator Kirinyaga Kamau Muriungo oseyo jaod bura no kuom diro weche mag achaya ne Gachagua kata obedo ni motelo jodolo mane tayo nyasi no nokwero weche mag siasa. Ne ochuno mondo Wamumbi ogol kod jorit mage kaluwore kod liet mane osemedore. Hajasaidia huyu mama. Na hiyo ndio ukweli. Rigathi Gachagua hajasaidia huyu Charity. Na kama amesaidia akuja aseme hapa amemsaidia na nini. Sisi tuliongea, tukapeana rambirambi zetu tukakaa. Lakini sasa umbaya ni kwamba wakati Mheshimiwa Wamumbi alipata nafasi ya kuongea, yeye akachukua hiyo nafasi kuanza kutusi watu, ndio aliambiwa sasa na umma na wakazi wa Kirinyaga kwanza akaambiwa keti chini kwa sababu hapa Kirinyaga tunakuanga na maadili. Hakuna kuja hapa kutukana viongozi na kuleta siasa ambazo hazina msingi. Tumeona pia alikuwa amekuja na basi 10, sitting capacity ya watu 50. Kwa hivyo alikuwa amekuja na watu 50 kwenye mazishi. Niulize viongozi 500 kwenye mazishi. Niulize viongozi jamani, itakuwaje ya kwamba sasa hata kwenye mazishi tunakuja na msululu wa watu ili tuweze kupigiwa makofi?